tatana di rocker ya mi vi rhongo ngopfu leswi mi nga swi endla so from analyze music wa Nqabza mi nga mi vulavula na yona mara mi right ngopfu ku podcast hi mhaka ku ri ka podcast as a content manager I zondi I hleli mhaka mi endla ntirho wa n'wina mi fika mi vula timhaka leswi mi ti vondzaka xiswona so hi ku tivana ka n'wina loko ku ri mbala ku lunghisa vuxaka ni mi la ku tsakisana va la ku masajana ni a va hi va swi endla ku halaya loko ku ri va la ku ta hi ku masaja la va nga ha ti na ntiyiso ni a va tshiki segment leyi hi nga yi namba hi ta hi pfala yi nga ha hleli mna ku se ta na mna nga dzo voyamela tlhelo rin'we and xin'wana I think i problem loko dina na munhu a nga emotional ku fana n'wansati munhu a nga vi emotional so now Johannes na yena un'wana wa vanhu lava nga kumani ku swona na Gagash xana ka sentence leyi ku vulavula Johannes ku vulavula Eric Mbombi vula Bliss boy tshama na hina eka Xangani Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Xangani Gang Podcast Network le i Xangani Gang la hi hlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Xangani Gang Xangi So this is what it came with, a dream that I've been chasing, and I know you're tired of waiting. Baby, just hold on, just need a little more time. So this is what it came with, a dream that I've been chasing, and I know you're tired of waiting. Baby, just hold on, just need a little more time. She said you don't make time for me. Segura hello manisa mulangi baby, and it doesn't make sense to me. Ay Nicola ilega history usutwini mistwini anzembi kubastwini vanhu lavo anzembi avasitwangi weekend yin'wana ya dangerous i weekend yin'wana ya dangerous ngopfu ku na swo tala swi nga humelela ngopfu la vhikini ne mara hi namuntlha ntsena swi rhaba swilo leswi swi nga humelela ndhaku ku ri ka Gaza loko tima data ne 24 hours nga twa nga ri u salele ndhaku 15 days 15 wa masiku why ntseni vuyeliwa ekini a nga swi laphe mi ku vuye mayekini a ti vuye mara leswi tivisa ku swona dilamza mvuya ni swi ku mfambuya mla ku veka xo veka na ku veka ritu maka ya kwala ku fambeni ka vhiki hi ka nga rivali leswaku swi nga endleka nuna wa wena ne namuntlha a pfuka ri na n'wanuna ku na hotel swi tava swa Gaza ne swa hlamba u nga za ku swi hlamba ku tlanga n'winyi wa jende boy so swi endleka va bazekini na wena daku na famba pfuka hotel ku a tlanga za malebu ani makeup ri daka nyana ri daka phela ri fambisa malebu moya kuma ku hala ku se mapfuka kuma ku i xibongo xi nga va tlhelo ka mina u kuma na pundo kambe hefemlela na ti busy hey se xana ku humelele yini na a ku ri na event leyi ri kona ya birthday ya Gagash ni vula mani la nga ri yena Gagash laha ku ri artist ta ku hambanahambana ne
se hina loko tolo a tshamini ku ni swi vona ku ri hayi nga ri ku na ndangu un'wanyani ne u nga hlongoliwa ku nghena le kari se mana mhaka yi sungula ku yi sungula la ivi ni tlhela nyana ndaku ne liya hisa leyi mhaka leya hisa leyi Makhadzi va kombisa timhaka ta leswaku mo ni landa post ya kona hi ku yi hlaya kasi ku rhangi ku posta Makhadzi la yi nga rhanga yi sungula ku nyovheka kona me twa nga ri yi sunguli kwala ni nga hi vo kona kasi yi sunguli ku nyovheka ka Makhadzi ka mhani Makhadzi ni yi kume ya ku 3 minutes loko a yi posta Makhadzi hani Makhadzi lo munhu wa Bliss boy ani Makhadzi hi Xivenda yani vona va ku we heading and nhlala leswi va nga tsala swona ni we heading to Mpumalanga. Thank you propaganda for hosting us. Leswi a swi tikombisa leswaku a ku ri ndyangu ku na le varhangi va ya propaganda hi xindyangu hi ndyangu thank you propaganda for hosting us and thank you Kara for bad treatment and disrespect you showed us today at the gate. Leswaku loko se hi hlayela swi vula leswaku va Makhadzi va suki propaganda va ya kwini a Kara tanihileswi a va ri kona kwini ka line up ku ri va fa va ya perform se va ku na bad treatment yi nga fika yi va kona. Kara people who came to see me will meet at PLK Polokwane. Ani swi tiva va tsala ku PLK ni Polokwane swi se lava tsala ku will meet at Polokwane 24 December. I respect people. I will treat you nice by myself. Mayitwa ne? Nayitwa. Se di 24 yini one woman show. Ya. Komba va tlhelele a Polokwane. Se la swi kombisa ku leswaku loko Makhadzi a fika laya swi vula ku ri Gagash a xi byeli tibouncera ku ndyangu lo a no lavi. Lo ndyangu wa Makhadzi na Bliss boy a ni wu lavi wu nghena ka event ya mina. Ai mhaka ya postile yi nga postiwa before event Ta kola hlapi be so hi ti 18 ta May Gagash u tsale mhaka ya leswaku ri a posta picture ya post ya yena a ku swi nga endla ka vanharhu hi nga 1000 na vona hi ti 18 ta May meaning ku ri already a swi planiwini ku lava hi 30 ta May ku nga tolo mara swi post itsalo hi ti 18 ku ri hi nge 1000 na vona hi ti 30 lava nga ka line up leyi and hi pele se ve ya kuma ku tolo Bliss xi tsala timhaka ta ku a xi nge fiki ku a xi hakeliwangi Black Myth ani Black Myth xi oxa nyama xa Bliss boy a va ku na yena a tsala ku nene u ta va a nga ri kona se ivi Makhadzi yena u fika a tsala ku a va treatiwanga kahle lero Makhadzi maybe ya ti byeli ku yini u ta fika a perform ma vona loko a vona sweswo ivi Gagash a tsala post ya ku why xilungu leswi nga le ku haheni why Bliss boy u tsala xilungu why swi nga vangi kona last year loko ni va hakeli mara va nga fiki kwini aka event ma vona se ku zani ku Black Myth xo xa nyama ni because Black Myth u amukela xigazeni loko hi landzelela Bliss boy karhi lo a ba mi swona miselo ya ne karhi lo a ba swona so now Gagash a tlhela timhaka ta leswaku ri why va nga tsalangi apology liya khale maswo va ta tsala ku bona va kona va ta va nga ri kona and stuff mandusisi se la yi nga suka kona kwalaya sa ni swi tivi ku loko Makhadzi a za a yini a ko tirhisa vumunhu ku ri ntana a perform hi ku va vula leswaku mali a va nga nyikiwangi ku za va nga tangi hi xindyangu wun'wana n'wana vulavula swa yena sweswiwani Makhadzi a nga vulangi nchumu hi ku a nga nyikiwangi or kanjhani mara se swi tikomba nga ri loko Bliss a va twa ku tsaka a tsala leswaku a va nge heyi vo oga manajeri lama a ku ri mona tibouncera to fika loko ti va vona tiku lowu ndyangu va ti a wu laveki ma vona hi leswo ene ni shock hi tsundzuka loko manager Philani yi lwa na inane na Cynthia Mafenya yi tsali straight yi ku Cynthia Mafenya loko no n'wi vona a gaza kitchen nda n'wi tsema hi banga se na vona va ku byela ku lo ndyangu ne a wu tsemu la ku vona yani swi twa ku ya ku tikela so mara ni xi hlelaku ne timhaka to va kumeka va nga hakeliwangi a hi mhaka yo last year a va nga yangi mara ena a va hakeliwini maybe ngwenyete a hi this year misalo ya ku va isa lava last year va ni disappoint na vatangi ni nge va hakeli va nga fikangi
yi kona poster nga tsala u te o ka nga swi lava. Okay, yale ni yi vonile. tonani hi vonile Yale ni yi vonile, mara mara xikhosa ri nga ta ni vula vula ku- swona i ku last year yi va hakeli va ngati se this year na la ku gembula va fa va still nga tlherisangi so Se va nga kuma ku na- rivele. ni nga ri sure nga kuma ku either na loko mali yi tlhelini ne swi fana na mina hi maxava sweswi ni ku vitana ku tata or ni ku ni xaviseli homu ni ku nyika mali ne hi ku ni na ntlangu this year ni ku ni xaviseli homu ni ku gaya mali u nga tisi homu ntlangu wu humelela wu hinda ne ni gungula mehe ku misala ni n'wi gaya mali a ni nga ni nyiki homu vanhu va dlaya hi ndlala ku nga tihomu ivi a hi tivi ku mali yi tlherini ya homu or a yi tlhelangi na ivi this year futhi ni va na ntlangu futhi ni tlhela ni ku hi maxava okay swa last year swi nga endla hi swi tshika mara this year mhaka ku or hi nga vulavuli ni ku this year kumbe hi mhaka ku last year a wu tisangi homu ni nge ku hakeli before u tisa homu u fanele u tisa homu then ni ta ku hakela So leswi swo ka swi nga hakelanangi swi verified. swi verified ku a ni va vulavuli hi swo tolo Oh, so na last year u vulavuli hi swo Gagash ku ni va hakeli na va fikangi so xitokofela xexo xi fa ivi va tlhela va humesa apology ne yo a va tsalini ku va nga fikangi last year sure mara mali ya va vuyisanga. I'm sure ti-chance ti le henhla ngopfu ta ku mali swi endla u nga vuyisanga ani sure hikuva mara tivana ku still va hambi tirha u nga vuyisangi ne swi vula ku loko no ndla ntlangu this year ni nge ku gaya mali hi mhaka ku last year ni ku gayi u u nga gaye u nga fiki se na wena tisa xitokofela mahala Mara loko ku ve reason yo ni nga fikanga a yi ri valid ke. swi lulamile And endla business and ebut- mali yi vuyisiwile. hi maxava endla huma yi business. fikangi xikulu ku huma yi fikangi Loko ku ve a ntsena na ta mkhwakhwa ntsena ke. Wa ta ku ya chuluka vanhu vo tala ngo. hi maxava loko n'wina swona mi ku mi famba endla ntlangu ivi na ku endla ntlangu mina ni xava homu ka n'wina ivi tihomu ti nga vuyi or mi nga ti kumi ivi mi ndza ni endla plan B ya ku tihomu mina ni kuma kuma homu. xevo Eh. or whatever sweswi nga ta dyiwa a swi vuli ku swi rabile swi ri n'wina ma ha fanekela mi endla yini ma ha fanekela mi hakela swilo leswiya mara hi ku tiva ku ni munhu wa ku ni tshama ku ri na mikosi kaya kumbe ni tshama ku na swin'wana kumbe na swi vona ku dirhoko yi ta lova nga ri khale hi yo sala hi makatla ntsena ne ivi ni ku hayi ni ta yi kuma homu leyi ma swi vona hi yimelela mani hi yimela ku dirhoko yi hi siya ivi hi ta yi tela homu se n'wi mi nga tlhela mi ku vula ku mali ke ku ri ni mi nyikini a mi vuyisangi liya because mina ni believe ku ri maybe na loko ku ri va vuyisini ko tala ti-artist ti tlhela ti ku byela straight ku 50% a yi vuyisi a yi vuyisi ta ku nga ku refund leyi mara 50% a yi nge vuyisi so ivi mi kuma ku hi ku 50% a yi vuyangi that time ku no it's fine phela nkarhi luwa a ku nga ri problem ya mina mara ku fanele ya tatana manyikosi na jiwani ya ku ni fikini no kuma vanhu va nga ri kona ivi mara woku na ku kolota mavona ni fikini ivi munhu aku u lava refund ya yini ni ni fikini fikile ma swi vona Swo twala. tatana manyikosi ni vula ni nga ti pfi nyingi va kwala hi nga ka yo building vani tatana manyikosi so swa hambana ma swi vona swa hambana lava swi nga endla kuma ku refund va endlini a va yi vuyisangi heleli mali ku ri 100% kumbe va hakela 100% hinkwayo so mara ka ti-post kha ti tolo ni hani ni vula Makhadzi a yi va yi ri busy na ku ya hlamula ka post yin'wana na yin'wana before that ne wa vala swa tolo okay ngeka swa tolo ni ta fika swa namuntlha ku humelele swin'wana namuntlha futhi okay se swi khanyisa bangwana va ku science were there va posta picture leyi ya khale liya ya poster leya ya kombisa a yi tsale magigisha ku ya now mara ku na van'wana va 3 swi endleka hi nga 1000 na vona la ende loko na n'wi vona Bliss boy luya loko ku na ngo Black Music luya loko ku na n'wi vona Makhadzi fika yi comment Makhadzi yi ku this was posted because I wanted my money that I worth your guy thought I give a about him he then came back to pay now he want to act bossy so masona swi vula ku yini Makhadzi endlini hakeliwini yena hakeriwini now we want to act bossy by delaying us to other gigs and don't forget Makhadzi munhu wamani wa Bliss boy meaning ku Bliss boy na Black Myth swilo a va nga ta performa mara va ri kona movie ni luwa why because ani u famba na munhu wa yena Bliss boy swi verify wini swilo leswi ku i munhu na munhu
hina hi teka leswi vona va vulaka swona kwalawani Bo va vuleni ku munhu na munhu. vona va vulini ku hayi i munhu wa mina lowani unless loko ku ri vo ti tsakisa ku na ku tsakisana miri ntsena a munhu wa vona mara hayi ta ni tsakisa Awesome. one of the good days I wish he must stop exploiting artists mavona le sentence ne se ina swin'wana lewa Yale na tin'wanyana. Aya haweli ka swa nkarhi na event. and Se na now exploitation xikarhi. now Makhadzi yo hakeliwini and I believe ku Makhadzi na Gagash a vana tshama ka va rambana tigigini and swi like now swi nga endla Makhadzi swi like i mouthpiece ya mani ya Bliss boy because Bliss boy na Black music vona va tshama va ra budilini bya mani bya magegeshi meaning ku vona severi va exploitiwa or okay imani wa Gaza a tshama na Makhadzi a vulavula na yena ta nga ta vulavula ku wa exploitiwa Hey, a ni ta vula mavito mara. wa artist because now sekele leyi nga kona i J John Hey. na Bliss boy va vona va ri swin'we rin Black Myth vo Vcat yeah hi vo hi nga vona va ri swin'we Na So- vo Makhadzi. na vo Makhadzi so now Johannes na yena hi un'wana wa vanhu lava nga kumani ku swona na magegeshi xana ka sentence leyi ku vulavula Johannes or ku vulavula Eric Mbombi vula Bliss boy no vula inani Se yi vulavula xava ni se vulavula xichava la se xichava lexiwani kumbe Mbombi na. Johannes J John Eric Mbombi Bliss boy Thomas Mkhabele Black Myth yeah so I know. sentence liya tsena ne ene ku na swin'wana hikosa ni loko munhu aho i mani munhu loyi a tshamaku na maybe kateko ke a fika vulavula something about Changani gang hi ve swi tiva ku swi huma ka kateko sweswo xihundla xexo xi huma ka munhu Loko ku ri na team leyi tshamaka na kateko. exactly Ivi ku ya vulavula hi Xangani gang hi team liya. team liya so now rin you want J Johannes mavona va la ni nga va hlaya and hinkwavo va le kusuhi na munhu la tshamaka na Makhadzi i Makhadzi ya vulaka ku exploitation sentence liya ntsena ne Eish. ya liya ntsena ya fita Yina ku tikelo ya fita yoxe. ku kona life ya 5 hours ya ku hlamuseta Ku exploitation leyi hi huma kwihi. swigavagava ya hi tsongo hlantsweka so one of the good days I wish he must stop exploiting artists sharp we all want to eat we must eat together I was not taking his gig because desperation I think I like to talk because of desperation I was supporting him but he think I'm his fan ya a yi kwatile loko za vona munhu Loko za munhu ku he thinks I'm his fan. Swi vula ku mina ni fan ya yena I fan ya mina. matisa nyana ya mani Mbombi ya vulavula Katika. ya I man Mbombi. Hey, hi. So mara, leswi swi nga hlamarisa. So ene va sa. Leswi nga hlamarisa. Yimanyana. DJ Jeb a ku ri coordinator. Ya tolo. So loko va ri coordinator, Stage manager, ne? Stage manager. Yeah. Mikari loko artist fikile va fa va byela wena ku hayi se u fikini. Ve ri hinkwavo va landzelelini. Ne. Hikwalaho loko ku fika Ruza a ku ya va n'wi teka nghena Metro ma vona DJ Sizer hinkwavo va landza DJ Jeb va hlamusela leswaku Lwanda u nga ni wu vonangi leswi kombisaka swi ku ndyangu ku va DJ va nga wu vonangi swi vula ku mabounsara leyi A ma ri busy na vona. a ma ri busy na ndyangu Se ndyangu wu hetele u nghena u nga nghenangi. ndyangu a wu nghenangi Se na va performanga. a va performangi va boki ku tlhela Va boku tlhela va hakeriwini. a va performangi se ndyangu wa ka Mbombi a wu nghenangi ku ri na le kaya a va wu twangi I ndyangu wa ka Mbombi. Bisa. na le kaya ni a va ku thothangi ma yi vona so now swi ti komba nga ri masipala va vi life a ni ri kerekeni hi nkarhi wolowo Hi leyi a ni la ku vulavula hi ku ni voni life loko ni huma kerekeni. Ya, loko ni huma kerekeni.
yi sungule moveni. I think hetelele khata ku ta continue life leyiwani. Yi ku ta continue life leyiwani. I maka network. Yeah. Hey, I kept boxa swihundla swo karhi layani. Allegedly ka event yin'wana yi ri kona Venda. Rivele va yi vitana yini. Ndyangu wa ka Mbombi a wu yini. Hi leswi nga hlamuseriwa hi masipala leswi ka live na Nhlekani. Yi ku laya ka ndyangu loya ku fike misa un'wana allegedly. Futhi allegedly because life a yi ri kona lava nga va yi voneni. Hi nomo wa masipala yi ku fike misa un'wana. Kasi misa loyi a nga ri twanana hahani or ku ri munhu wa hahani. Ivi loko a langusa muti a swi vona ku miza lo a tikomba ku nga ri a nga va ku ri yena loyi a twananaku na hahani I manager I maku yena mirinyana manager ya Bliss boy manager okay I know manager da hlata manager Philani or was tapia ka muti loya okay munhu la tikomba ku nga ri u twanana na hi miri a ku ri manager. Ivi ku vula ka masipala yi ku ambofuteliwa misa loya leraro ize a nga boha na ti-bandage hi ku biwa beliwa ivi swi tiveki ku case a yi pfuliwangi swi nge te yinini ku fane ku yi vulavula xindyangu ndi vulavula xindyangu se case yi nga ri heteleli nga pfuliwangi I life leyi nga khomiwa hi masipala namuntlha na Nhlekani. Yi kha yi hlamusela timhaka teto sani swi tiku timhaka letiya ti kuma ku masipala tlhe ku loko ku ri ku ve ri na kaneta a va comment kwala va ku na ni nga ti humesa ti-picture ta munhu a bohe ti-bandage hi leswi nga vulavuriwa laya. Ka gaza loko wo tlela ne ti-picture ti lava so mara masipala hi byeko hi kombe ti-picture after loko yi endli life masipala yi vulavula swo tala Bliss boy xi vuya xi tsala post yin'wanyana xi ku namuntlha xi ku masipala mi nga vi personal swa ku n'wina mi ni tivela ku fika kwini swi nghena kwini lani cause issue la I mhaka ya event and loko mi vulavula hi Makhadzi hi ndlela liya hi byona biggest boss bya kona na that time loko vanhu va vulavula hi nsati wa n'wina a mi cakunya nomu kwala Grootman loko yi chayini gone kanje so kuna confirmation laya gone kanje loko xo za xi ku loko va vulavula hi nsati wa n'wina swi vula ku loko va vulavula hi Makhadzi I confirmation leyi lava ku I confirmation leyi nga vulavula hi nsati wa mina ni nga vutisa yo ku confirmiwini na so ka leya vavasati levana ni ku ta dlayaniwa ku ta gwazaniwa because ta tlhavana to ka leswi lavaka swin'wana na swin'wanyani ma vona kasi kasi loko mi vona hi miyeli a ni miyelangi la na ku le ku xaveka tinkavi kwala ti nga ta kuma ku swo botela ku endla swo ku endla ku ta gwazaniwa ta tlhavaniwa ma vona ku ta xupulaniwa phela ma vona xibubu ne I nchumu wun'wana wu nga na power yin'wana ya ku cinca n'wanuna that's why cause na n'wana loko a rila n'wana n'wansati a n'wi teka n'wi vekela la maveleni la wa miyela la se ni nga tshama kona hi le xivandleni xa Getsemani xa kwetsima hi le xivandleni xo kwetsima loko teka n'wana a n'wi vekela la mathangeni se imagine n'wanuna n'wina swilo swa mi ku twisise la they destroy kings la ku ta dlayaniwa la ku ta gwazaniwa la ka n'wansati ne mata n'wina swilo swa mi twisise munhu mi hlamuseta kale swi tsane na tihosi ta le bibeleni swilo leswi vavasati veri David a ku ri munhu un'wana a nga tsetseleli loko xisa xin'wana a nga ya xi kombela mati ne lexiya xo a fika xi ku nghena la loko a kombela mati ivi nsati wa xisa a swi twa ku David a va xi le ku tweni wa swi toka xi na tsetselela veri a famba veri loko a xi vona a chika hancini a vimbirika so loko David a xi fika xi vona n'wansati loyani a ku ni kombe ku lona na n'wina xihundleni loko a huma la David a xi ku tinjhovo ne a yi lunghisa tinjhovo masocha ma tshiki swibama veka hansi xiku wanuna a yi tlheleni a hi tsoleni hi ta nkuma ne hi ta nkuma power ya vumbundzusi power ya vunakabansi power ya vudobori se la misa lo sa twa ku vava hi ku rila a sa vulavula hi Makhadzi
ene kuna post nga tsala hi masipala yi hlamusela timhaka ta leswaku ri wena Makhadzi yimanyana wena wo hlatsola mukumba hi vana leswi yi vulaka leswaku xana yi nga kha yi vula ku Bliss boy u treatiwa as a maid na yi swi tivela kwihi what if Bliss boy u ya complain ka masipala hi ku a ri na vudyelana lebyinene since before kufika yeah hey la masipala yi ngeta na tisola ene masipala hlamusela timhaka ta leswaku hi yona yi nga empowera man Bliss boy a fika la nga kona yi ku mi ni vona ni empowera titlambi ta le kule mi ni tsema dinomo leti i masipala leyo me sweswi no fane ti languta titlambi ta ka Dzumeri va tshinya vantshwa va manager pattern vo xohola va ta na xikotikoti vo foxoloteka va King Tsonga ni nga rivalisa I'm free yi ri la ku dlana vo tsena lavan'wana va huma kwihi na kwihi a yi ya va lavi se na loko u teki gig u hlekete ku na ti-feature gig 17 wo rivala swi tikomba kahle leswaku ri masipala se yi karhele va yisa lavaya kahle ntwa nga ri a yi karhala ntsena hi va yisa lava yi karhele hi vanhu va ka Gaza ti-artist ta ka Gaza letikulukumba cause loko yi ku yi valala hi vo tshinya vantshwa na xikotikoti a ni n'wi tivi na vo xikotikoti ko va King Tsonga ni yi tiva kwala ka list tlambi tshinya vantshwa tizinto ta beef ta president Mayengani a tsala tshinya vantshwa serious mi swi kuma ku hengwa no sweswo no mi byela sweswi ngoma kwayo ya beef ne hi tshinya ya tsala tshinya hey i King Tshinya swa mampela ke ya la ka list leyo no tiva tshinya vantshwa na King Tsonga ntsena tshinya vantshwa yi good ngopfu antiko yo tsala hi murhi kumbe njhani ku fana sweswi loko hi tlela yi Ibathu ku tinjiya tiku yi ba murhi njhani so masipala yi nga va yi karhele ti-artist leti ti nga ku humelela or leti hi ti tivaka ni ku leti hi ti tivaka exigazeni because loko ni langusine a ni kha ni vulavula na van'wana over the week hi timhaka ta ti-artist ta le xigazeni na matikhomelo na yini mi ni kombisa ku wa vo xigazeni ku na problem ya one va ri yini leswiwani ku hlangana ne a swi kona ku na swithin'wathing'wana swi nga kona a ku la ku hlanganiwa kahle ku vulavulaniwa ku biha ni tlhela ni kombisa ku loko un'wana u ta ku magigeni un'wana ku ve ni kombeteriweni kuma ku artist ya koleyi a ngo hi n'wi kombeterile nga hi kombete yena hi kombete ximanga mara se hi twa nga kombeteliwe yena se ka holoviwa manjeni ku bananiwa hi switina ku la ku tlhavananiwa hi ti-okapi se xigazeni ku na problem yaleyo a ku khomanangi ku na event yin'wana a ni kha ni vala na wehe hi maxava ya makompo a ni tiku mzimi yi twa na seze swi khomani ku penga ti-artist tele ta mapedi ne ti nga khomana swa mapela a Venda madisa lama mandla ku van rap ma khomani ku penga lama mandla tigigi ta mona problem because mata ku swinjhani ka Gaza swiso ma swi kota ku pfuna munhu mu builder loko a ri henhla se a va topic a twa nga ri n'wina mapfu nchumu munhu a nga mi need and the value yes a nga hi need but munhu u fanekele a swi tsundzuka ku ri these people vona va nga ni endla yini va nga ni phusha ku ni ta fika la and va capable ku nga ku va vuya hansi vanhu lavaya yeah because va ku tivela too much ma vona yeah so marito yalawo ne a ku ri yona yi fana mara kusuka yin'wanyani ya Khalanga Productions na Hulu show na Hulu leyi nga vula leswaku Khalanga Production u fika a tlangisa ngoma yi va yi slow leswi nga endleka Timelo music loko hi ri Northwest oh yeah na swi ngoma loko kha yi ba yi leswi ku wa slow so se Hulu yi ri hi leswi nga endliwa hi Khalanga hi lava Khalanga Production lava vo mbala nceka la nhlokweni so mara mi mhaka leyi na twisaka a hi yona Khalanga nga yo nghenela swin'wana and Hulu munhu wo complain a ta ni hlamarisa yi ri Timelo music gigile ka yo hela Hulu va nga complainanga ni a swi ta swi nga heta endleka ne yi hlamusela Hulu na sina mpaka va kumana nga ri va ri kwalano okay so a ni swi tivi ku why va fike va ki Khalanga Production ku va ku ri yona DJ ya yona a ku nga ri music wa Khalanga lor la hambi ku ri wa wona mara a ni munhu wa ta na DJ ya yena USB ya yena va kona DJ Jepa va kona vo this guy man mi nga kuma ku ri ne la eventeni
munhu loyi a tlanga music a ku ri twanana ri sin Khalanga production hi mhaka equipment hinkwayo because ni vula ku twanana ni Xongi yi hava DJ man twisisa so loko music wu ri wa mina ku ha munhu la nga ta khoma music hi mhaka ku a DJ swi vula ku mina se ni fanele ni teka stick ni ta tlhometela se ni nga u tlanga nexe ka ti-event ne ku na DJ to tala and then believe ku ya tivana na tona so yi nga fika yi kombela ku ni tlangiseni no twa ku kumbexana sweswiyani swi vulaka ku a ku ri equipment ya yona twanana ba ko DJ Jep wa kuma na DJ Jep wa nga byanga DJ Jep va endleni DJ Japan ri stage manager mara stage manager loko za yi nana swinge u kona la hi pfunaka u kona loyi yan'wana no ri va ku ri mani like a va tele vanhu la ta kombela ku va endla mi nga kuma ku ri timhaka ta trust at the end of the day ne event yin'wana na yin'wana yi fanele va na sound engineer so sound engineer that's why n'winyi wa sound a ku ri Khalanga ivi yi tlhela va na DJ in case yo a ta munhu a ri hava DJ so Khalanga yi hava DJ yo DJ yo sound engineer okay so swi ta blame n'winyi wa event ke ku yena a fanele ka hina so kahle n'winyi wa event a fanele kume DJ ya event ku nga ri DJ ya na again Khalanga mostly is a sound engineer and is a DJ at the same time swi vula ku hulu Xongi swi tikomba tani loko ku hi ya nga fika DJ hulu Xongi swi lava va ti kumela DJ cause kun'wana na kun'wana lava fambaka kona ne va tshama va ri na ku complain kun'wana na kun'wana famba macheka ri vete va timelo music ku fanele va kuma DJ ke vete va kuma timelo music a palms sweswi va timelo music sweswi kun'wana na kun'wanyana va timeliwa va tshama kha va timeliwa kahle kahle a mi va voni hulu mara xitori lexi ni nga xi twa a ku nga ri timhaka to yi timeriweni I think ve ra ku ri na hoyi a hansi ivi va yisa lava ku ta kota ku va na ku twanana va hungusa music a yi nga swi lavi se swi tikomba nga ri se ku timu music avo va hunguta loko a ku tlanga Xongi and then va wrong hoyi liya yi humelele loko va ri ku cineni se va hungusa music ku ta kota ku va na control and hulu Xongi swi lava and swi wrong loko hulu Xongi mi nga ri mina yena mi fika mi ku yimbala i xitori lexi ni nga xi twa xin'wana legit swi wrong loko vanhu va ka nga yimina yena hulu va fika ku yimbala xibelani xa xikepezani swi nghena kwihi sweswo a va yi tshiki i xitayila xa yona i xitayila xa yona xexiya so mara hulu fika yi tsala swi nga tsala swona ivi Khalanga product fika yi commenta ka post leyi ku famba byela hulu ku va nga ni hi loyi a nga hulu ya hlama na muna va byele ku tinga tlhavana mos so ku na problem ku ta bananiwa so ku na problem so mhaka nkulu timhaka ta ku a va lweli swa Khalanga production swo endla hi kona u fela ku na sinampaka la vulaka Khalanga production yo nyipi ya wena cause i vanhu lava nga le ku competeni ne ya ta vuya loko swi ri tano ke xigazini ya so namuntlha a hi na ta le xigazini ntsena ka teko kwihi kateko a ni sure mara a ku ri tanihi swimisiwa a ku ri na event dangerous waya u nga ri na n'wanuna ka event loko i tlhela u tikuma u kha u pfuka a guest house xa mundzuku so na yena ku le kwini i nchumu loyi hi nga swi tivi ku endleke yini hi kateko mara swi nga endla a ri gigintolo mara ye gigini a ri gigintolo so ti-chances ti le henhla ngopfu ka nga pfuka a ri vo vali a ri ku tindhawini to hambanahambana why hi ku a kha a complain a nga na mali mara ni n'wana kha a dakwa tona so mali leyi huma xigazini ka tika xevo so I think titlambi ta ka Gaza ni at the end of the day a ku na khomana a ku na nchumu ka phutisaniwa ka yuzaniwa ka puxaniwa a fika henhla n'wana ta endla leswi a swi lavaka ku na un'wana wa rikwerhu a nga sendeliwa meseji ka segment leyin'wana ya before mi ta kwalaya ni voni yaleyo mi voni Prince Rangani tolo na President Benny Mayengani va share stage swin'we tolo va perform swin'we va tlhela va hagana a ka Gagash serious yeah leswi nga ta mi dyondzisa ku timhaka ta vanhu mi nga tingheneleli a va ri swin'we tolo mara swi nga endleka kwala president ku va na statement xi nga ta huma ra ku va na ngoma nga ta huma ya ku ra a kha pembela xitejini u nga ni perform un'wana so ni voni titana di-rock ku vi na hoyi yo karhi leyi va nga fika va kuma meseji wa ku huma eka manejara ya Nqabza ya lava va nga fika va ku ri va ri wrong ka maendlelo ma vona ma ku analyze music na ku endla swin'wana na swin'wanyana tatana di-rocker ya mi vi wrong ngopfu leswi mi nga swi endla so famba analyze music
wa Nabza mi nga ma vulavula na yona mara mi right ngopfu ku ya podcast hi mhaka ku ri ka podcast as a content manager a zondi a hleli mo ka mendla ntirho wa n'wina mi fika mi vula timhaka pha leswi mi ti vondzaka xiswona so hi ku tivana ka n'wina loko ku ri mi la ku lunghisa vuxaka ni mi la ku tsakisana va la ku masajana ni a va hi va swi endla kwalaya loko ku ri va la ku ta hi ku masaja la va nga ha ti na ntiyiso ni a va tshiki segment leyi hi nga yi namba hi hi veta hi pfala yi nga ha hleli yi nga ha hleli mnanga ku se ta na mnanga byo voyamela tlhelo rin'we byo voyamela tlhelo rin'we wa fana na mina ni n'wi feva ngopfu Nabza mara lexi ni nga xi twisangiku ne loko ni heteleli cause ani as a producer ni heteleni kombiwa message lowu ya ku hi ta kota ku align as a team lexi ni nga heteleli nga xi twisangi i ku why ku sendeliwa message munhu wun'we ka team liya ya vanhu vanharhu no swi nga endleka va tolovele ngo hi The Rock va ri tichumu ne kumbe ku ri ya nga na tinambara ta vova and xin'wana I think swi i problem loko dina na munhu a nga emotional ku fana n'wansati munhu a nga vi emotional munhu loko ku ri na swin'wana ne u ya vutisa then wa dyondza if u fanele ku dyondza but if the way mi swi endlaka xiswona you feel like swa mi tirhela ne then continue ndlela yeleyo cause lana na ku fika kona that's point number 1 ya ku antwisisi ku why ka vanhu lava vanharhu ku ya sendeliwa message munhu why one mara va ri 3 ntwisisa ku David wa swi tiva i chomi ya vo Nabza kumbe va addressani xihundleni a ni swi tivi George angeza ni hlamusela ku David mula David 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 un'wana wa ti-analyst tin'wana nga ti twisisiku ne why na u analyzer hi ku na vudyela byo karhi u tshama analyzer swin'wana ne ni swi vona ku this one va n'wi xavile so my point is kumbexani va addressani a xihundleni va correctana but I think David na yenge kumbexana ni phone yaku no ni kume call ya so loko ri ku va addressani but that's point number 1 yaku okay before David u tshama analyze music wa Nabza a vulavula wona a ndzi tshama ni hlangana swona yeah so that's why leswi ni vulaka swona ku ri I think ka Gaza ne he tried David tried ku va an analyst unfortunately u fika na hina la u tirhisa ti-emotions ta ku ri i munghana na vumani a ni nge vulavuli yini if u lava ku analyze music wa n'wana na n'wana yeah cause no fear no favor the one thing I understand I think The Rocker has been in music industry longer than most of the artists leti ni tivaka sweswi ni vula njhani na i munhu la nga tshama ngopfu na boto wa yena Prince is very powerful ku hala nga ta phikizana Prince in mastering and ku ndla music as a whole ni nga ku veka laha ni ku veka na Prince ni ku ndla na ti-beat na Prince nge fiki ka Prince rangani so I think he's been in the music industry longer than anyone else loko ri ku mela ku ni correcten but I think u veka music longer than vanhu lava va n'wi attack-aku sweswi most of them not Nabza ntsena so he knows music he knows u dyondzisiwini music mantwisanyana the other thing i ku loko hi ri podcast a hi podcast ya munhu wun'we or vambirhi i podcast ya xichava loko hi analyze swilo hi kha hi analyze swilo as a whole and loko ri ku i criticism to me it's constructive kuna leswi va swi vitana constructive criticism leswi la ku ni ku criticize mara ni kha ni la ku ndla yini ku ku pusha ku u va perfect mara loko u nga swi teki as varini constructive criticism u va na nkinga because u nge koretekeki mantwisisanyana and the other thing lexi ni lava ku xi vula va ta swi tlhokovetsela va yisa lava loko se va ta va tandla episode ya vona i ku Nabza we've pushed him so much as a podcast we like him veri va hava nkarhi wo tlhokovetsela va ha ku hlamula sweswi va ha karhi wo swi tlhokovetsela so mo ni hetisa ke hi n'wi pushi ngopfu we like his music there are a lot of episodes Cape Town family na yena there are a lot of episodes leti nga valala music wa khavala swa positive and we've never received any message wa ku eva for thank you so much for ku mami khamini pusha the women pushisa kusona malala music wa me positively the way that you are to my understanding Nabza loko ata ka podcast first time anga tivi munhu ka team ya hina as a whole ningo loko ri ku ka team ya vanhu vo ringana 14 a ri 14 nkarhi loya u tiva hi munhu wa 1
swi vula ku a wu seza u breaka a point. After that episode, after event, cause is someone is coming up. Then we did what we did. I'm not saying we are great, but we did our own thing. Which is part of this podcast. Magaza, the artist, anyone who has businesses and stuff. Logo usukala, you are someone. We did that. I've never received any message. Maybe after the event but unless someone come a message pertaining music, hey guys, you've pushed me so much, you've made me to be popular or whatever, I don't know. But unless someone come a message or any of the hosts, now when Mdaka come a message, I don't think come a message. We logo say music. Oh, logo mesa. Event African chef, ne? Yeah. Event African chef. If I support, music, we pushed where we could. Look how message you posted, I remember. When Motala posting Karlogona Kate, says she posted, she pushed. When Motala pushing, but when it comes to logo say, funny, you go laya info out the rankas. You need to tweak it a bit. Then now we are beefing. It's something I personally as producer and I shouldn't comment because we can give you constructive criticism as much as we've been giving you your flowers where as fit not flowers gone. So I think if we did it on the public platform, we can still do it on the public platform again. Logo ovana shisha wrong ku byela ku leswi wrong loko kuna shisha right ku byela ku swa right because this is the only platform we have to talk about that. Mdaka. And again ndzindzuka na hina loko hi sungula segment leya timene na rabutusana a ku ri na vanhu va vulaka mi nghenelela ngopfu vanhu ni and hi stekini today a swa talangi hi twa vanhu va kha va ku no a swa ri kona. So not all the time loko vanhu va ku axila loko xi endleni hi ndlela ya kahle u nga ta swi teka as if va against wena. Not all the time. So sometimes ne swi right ku ri u yingisela ka rin'wana loko va ku byela swo karhi ku ri u ta kota ku va a better version of yourself. And no believer ku ri nga bya yin'wana wa vanhu lava fanele ka swi tiva ku ri hi nge tsuki hi be against yena. No. Na siku na rin'we a nge geni nge tsuki va against vanhu lava nga tshama hi tirha na vona. How come hi fane hi va against munhu loyi nga tshama hi tirha na or loyi hi tivaku hina hi tirha na yena anytime loko n'wi lava ha n'wi kuma. We are not against, we just think vaisala va vo yo twa nga ri leswi ngoma leyi nga bisiwa swona a nga ri swona leswi va expect swona and they expected, it means they expected more from you man twisanyana. And hi ku ya leswi nga hlamuserisa swo dero ka munhu la nga va ka music long, so he may have some understanding loko swi ta ka timhaka ta music. Mina ni nge vuli ku fika kwalano because I'm not in the music industry. Mina ni to valolela kwini that was not, it was not aimed ku ri ku ve ho ku crash, it was aimed to say okay tweak. As we've done it on a public platform, loko ku nyika the flowers, we can still do it on a public platform again. Mdaka xo pfala mashava mina ngomba ku tlhela ekaya hi le kaya kuna hungu la sina mpaka u hlamulina yena aku very ku timiwe sound akara mina ni ri Limpopo mara very swina mina mara leswi swi nga hlamusela swona ku ri a tikumani Khalanga production ye fela swa ku ina vudyelwana na mani na sina mpaka vele ka production ya yin'wana and the lay ku nga tshama na competition yo karhi. I remember ani hulu phela a diteka ri big ku tlawa ni kwavi ku a itela iboni ya a ku ri Amos Resort. So la va nga fika va compare va fika ku ka lona lomi la mani se hulu ku you compare na vana e vanhu va veta go sharp va vota sina mpaka va ku ha lo n'wana ngula tswatsi luya se u ri kombe ku va n'wi ba huma ka yena cause yanga na kokwana va n'wi twela a yi n'wi tweli no. So no a fana va twisisa hulu I munhu un'wanyani wa ku ri va good ngopfu ku la attention
and all the time atshama va nga khomiwang kahle ne manje ndzandzuka lembe rin'wana va tshama va ku mina na mgobozi va la ku hi khomisa hi ta khomiwa ya ku ta maloyara ni va ka hulu mara maloyara ku na mona ka swo hlamarisa swo mara na ebi in blocking phe hulu mina in blocking mina ti-post ta ni ti vona hi van'wana loko va screenshot ni va ni sendela ma vona so i munhu loyi a tirhisaka ti-emotions mara na swi twisisa en'wasati so that's why kuma ku you know no xin'wana ne xo hetelela i veta hi pfala i ku podcast loko na timhaka to humelelaku swi endla ku yini hi vulavula hi tona nge tshami nga vulavula hi podcast journalism so loko twa nga ri hina la hi ta vulavula hi wena hi ti ku vulavuleni hi wena hi le ku podcasteni loko ri ku u na ti-emotions tshama na tona loko ndzani humalana ni na ri vanhu va ku na hungu exactly so podcast it's a journalism space loko ri na hungu ri humelelaku hi vulavula hi rona hi nge tshiki ku vulavula hi mahungu a hi voyameli tlhelo hi hlaya leswi hlayiwaka that's why mi hi vonini hi hlaye ti-comments un'wana ku heta ku hlaya comment ya Sina Mpaka it's not something that we say it's something that you guys say and then we come and talk about it dango thank you so much for joining guys mara swo vula hulu ku hamba xibedhlele xikepe zanzi wrong so